Murije. Abakwejukanye murahi. Turiyo. Ba proseka ngona maraba kweju ba mawe. Mawe no muhira abahira muriyo. Abazgaba. Abakizi. Abitira. Abahina. Okay, I'm glad to be here. Proseka ngona is my name. Ngana work with Wakachina BFM Radio. BFM Radio tape by the Inkahi. And I hear, wow, I used to do news English. And it was great being at BFM Radio. Kachina Kone very amazing. So that's why I'm here to support him. And my sister Dorcas. And your husband, thank you. Mabura, look at the DJ. One more song to go.
zamani. Chichita. Kwa kama bali kuja kajira. Mene safari ka China. Mwebale mnongo. Omuntu atandika ni Dr. Mshokwatira Dr. Tim Bakery aliaho Shakila Fashions ogwatajire bulisha yona nagura tebo mchara kazaliaho webale mnonga timu mnene nyo eje shanto enda kuwa uma. So ladies and gentlemen, if you're ready man, the mice man DJ mwebale kuna China, mwebale kwajira ka China. Obabushonga kanibuje nikabire tini songa wati Majidare wewale sewo abantu basanga kuna mlonga yo ahabakire nikati wasibule bantu mwe Kato Fabs Lawai. Thank you so much. Watakai wangatamitu aba SM Tours and Travels baliana watorama ntoheru baliwa mani dawira kubantu omushinja ngubona atorama ntoheru wanaenda visa ya Canada, wanaenda visa ya US, visa ya United Kingdom, of course Europe na omushinja yao tenda kuzaheru nagone aine mukoro no mukanga konka sente nosoza ekanga mwaho milioni 10 ninda kumalebe no mukanga ile nibya bakinga omwana wanyi hamufurahi ni wako mbasa ibya hero ko konkana nyenda cha kubekita. So ladies and gentlemen, ndete Rakunyonya hortukana harta bartawatin nar gwa kunyono kef ga bakitir zenzu zika jenda no ba ahorta
tatina nanyi kera srante nyabganga nartomo ara namrumche marakagan treve jiskaro taka mwana we aur tu kana harta vartawatina nargwa kunyune kef gaga kichilzen zuzika jenda nugawa aur tatina nanyi kera srante nyabganga nartomo ara namrumche marakagan treve jiskaro taka kwetara resire trije karbiya ya sobere bakambayo kaza kavyanda nakaitan trije lurian trije kai mukane gambe zako mi karinde ne sandri kawro gaza sandra machama gaza tuma minabgari kurt kaza ene jara chaka bunge zaka sakana tantam kikata kurkana zata ne berje na bunga de gitara nyiri chukuma konkar kom tunga ikat gombo kanar gwa gazu ben sindi saji mis kanar gwa sina kabaram gui ka choncha na mari na kasonja na yamri ka gambo na rabu chuwa na chambare taki ka bene ne msun ka di kar maza ene jara wa nenje kabi mabona bari ne baso bi gub shesa jar ba kite cher sa kate bari ko kateres mjo manya kam kuzana nyam tanga ma to ki ka funda no mu to ka nyer ba bi chuma cha jinje ka kuma ha cho kambari tatina ko jena ka jena no gwa wasa nyabre ne tukite rakshana ka shaka ta ke ma ka shoka ma shapu tu me sira gaga yabare kare mustametu gani
Sure. Achi. Mutere ngalo zamani. Ranko nyonyo. Nituwe mukatunuwa. Mzee. Webale mutere ngalo zamani ranko nyonyo. Atukulia kakato. HIV testing. Yabale kunyisi. HIV testing. Mukura turogo mshisho. Akwenda kuchebeza kandi okuchebeza mukiyamba amagara gawe chebeze oyemanye yona achebize achebeza kale kokati tusanye nagaga gwakabi koka mame tukume byobulamu omukulu yawo mugenda bagala mulimu abantu abagala okwegereza n'okumanya obulamu bwebuyimiridde omukulu ali awo bali mubibisa nanyendo mumbalubisa. Thank you so much, Team. Thank you so much, Airtel. Nobody church come say Kora business wali team yonna yamanyi nnyo abakiga batukulawo tables mwebale munonga abali mu VIP mwakole kintu ky'amaanyi munonga nabali kuno ordinary mwakole kintu ky'amaanyi munonga. So right about now, Mr. DJ ninjirangu DJ Brisa Natele Kanisa agenda kwakira abakiga bali side za kunu Major Jeno Savipi ya yanzarokta saluti urjani man baterabat yanyan baterabat nizagaro komba bamugiga waje Apollo. Thank you so much. Everybody kisha Humphrey Honorable MP Wit Astaberekai Mwijuche Francis. Thank you so much for supporting umugogo mtano bali nibindi munonga. So right about now, Minister, are you ready? You ready? Okay. Mnano wanje wa SM Tours and Travel umugiga wanje yaho ni wako ni visa yo kuza Canada. Na Canada ndio twala balina yako unga ndo mchele. Ladies and gentlemen, if you're ready, atkatu wanatufuna muka Bible tukokwe. Tumana chabuka mukache. He is my big brother, all the way from Kakoma. And remember, we waka bya vawa. Waka bya vawa. Omukane wa microphone, one name, MC Kacho. Let's go one time. Show.
Maduma mulisere munonga. Mbaza mwatanga zamani munonga. Mwana kuna mwana wetu ka China Valentine. And of course, yena nje kuanza kata muka vibe then tukaleta mgore wiki. Tukogwe. Inakusina ma sponsor bitu bona baguza table abatirima ka sente from the Ministry of Health NX Media. So mana batugende. Airtel Uganda, munonga SM Tours and Travel. Thank you so much. But I need to have a richer hand Uganda. Mr. Humphrey Nakureba. Humphrey, we love you so much, man. But not Thank you for supporting the industry. But not we have Victoria University. Thank you so much. But I need to have a legit recruitment experts. Legit waliwa. Babali. Team awesome. Baliwa. Thank you. Team Amomugati. Amomugati. Kunuzina munonga. Right about now, yeah, man. The person who's celebrating it is over. Yeah, man. Nyowe shukrani na ba MC abinji mukureba kubona abinji. Niwe role model wetu. Niyo kabaza kule baka China ndio mpito kwa utachakaga. Anasi nazaliwa. Chitekeza ka China mukuru. Wali mu rubuto no laba ka China. Nalisi nazaliwa. Ka China mali ndio kankana ni tano. Hati nyowe hata bacha wena tubiamu na celebrating miaka 2. Wewe ka China na celebrating miaka ngapi? Chibona mu baby. Mishanju. Hati China chinga miaka eyenkoko eyechidangali eyokusoma ati wakutikita kita. Ati ka China na celebrating na Shanju. Speed na celebrating ngai. Nkanga ne tano. Ayambe speed kwa tugama baga otuvuga ezo bakatuvuga mbere tuyizoba hati ne waratumanye ankweri izoba aina program jakora ku TV West bagita okumbi okukora ki kigamba munonga okukora ki okumbi reba katakare bagemba rugazi katubukone mukatono nnyo endakikemu uri berigabo bino program okumbi reba nogenda osomesa omwana bamutamu sente akimara kushoma aza university akimara kuruga university agaruka omu kyalo atunge burama kumbireba iwe MC Shukran lauda mnonga ya unoza na kuchebera kumacha nyina tarkana ba DJ na ba MC ba checking stream na nabindi racho soka nafi mama singo kutambuzo fetu inspiring abantu kona tu inspiring kufuna stream okay right about now tukaza kenda ku film atakira twakuzaho yaman nakira katureta true that no basako burya ka China murebere yesterday ningo murebere 2 years back kunga ka China shaziro story yeye yachituka ka film kachika tugenda chikazicho chike so right about now niza kushaba biyoza lights zona tuzakuza screen zezi turebe omukuru tugamba amatala gano soko gajeko otulegereko TV kati saza tugenda mu time y'omugole soke tulabe film dakika ngera mu dakika ninga insonche then kera weti twachira umugole witu the man of the day His Excellency ka China Valentine. So right about now the person on the mama lane can have the movie start right now. Amisha tuna tukateka screen TV Mayenguzule za ka China kandi nyine myaka anandenda y'ubukuru nkazarwa ebiro 14 okwa kabiri 1998 nazarwa umuri cyakajumba isingiro ubonje ma district but by then yabene yeto ushenyi ukatene yeto shema ibyo kushoma kwanje ubunatanga kushoma butu nko bumanya kunkanyimanya by 1990 nkaba ndi mu cyakashatu mukushomera Kababizi primary school na yeyo mu Shema aho twafuka twaza umuri Mubende district twaza ino kwita Karunaga Manyogaseka Kiganda Singo
Mubende district konka hati basaze iba kweta Kasanda district. Kuna abasingira abantu abamwe babi yatata ngo umwana nibaza kumuruga bihamu yasinga byiki ataho tata yanyu mwishomero ku Rwanda 9 natandika kushoma ikitabo cy'ibyevugo ikibangabire kikandikirwa umugenzi Benodo Kitombangiza. Ikitabo cyo kikanyigise ibyevugo kunga nganta kubisoma mu biranga sura nikanye bisoma just for fun natandika no kushumbure kuko kunamenye ishubure kuko nkabanza twara mu Kiganda kunkana heza natandika kuzitwara mu Kampala ndikuzubuzo mu Busega na Burenga braza wanje kana tura Burenga ari musanzu so cyo kikandetera kugumana inzo mu karaoke ya Berian CNC Busega ibare yabe kwasire abaye baroni groupe zo tizakimanya ngo ko mutore nagira ati katandikira kukunda nanka na inspired by nanka wa abantu abo bakaba ine groupe simba zeta skruna ziskanazi umuntu waba mu cyirukuzukana bamweta samu manankana umwe n'abanze kuraba shiza bo kuzware bitete yabakata ibintu bakavuga bakakora comedy za zibyeshingiro byabakafero basebatana nabandi. So ukumi Rwanda 95 nazo mu isomero bariyeta Kasiramu Primary School nasoma izobe uteba mutata wanje akaba ari umurema akayi n'uburemu bwa Paul yayi n'uburemu bw'abasirikare bakamutera so akari umurema kandi akanzi biri kushoma abo kubata kwenda abandoge kandi kinda rukureba mu kusisa sente. So kunagarikira isomero yangira ngo kunenye kushoma sente I mean embuzi zanje nenkuko binyine mbikwate mbitwara isomero mbire kwa headmaster Siskaro icyo kikandetera narwo mu isomero nabwe tudagarikiremo nakora inkoko zakanya nagure embuzi nagure ente nagumanizereke uko Rwanda cyena na mukago kwikumene abashuma abo kwiyo mu Christmas biza baragarre ibintu byanye babyi inkoko zona bazi banembuzi bazi banasigaze kongeza bezerekere uko Rwanda cyena na mushanju is a UPE introduction of universal primary education nicyo nuko kugaruka umukagambira tata ntatumye ndagaruka kushoma tata njyati ndeba nenkoko zimbenye ndolise bazivira tumene garuka yokoreki ushoma na joining amanyoga seka primary school na yari muri Kasanda P3 ndumanza ngaruka mu isomero ku Rwanda 9 P3 nagaruka muri ku Rwanda 9 na musanzu P3 kuna kirero nako yesebye nawe nimanya campaigning kuba entertainment prefect tundakomeraho okunyeta Kachina abantu bimbe buze gushimba kakweta bata Kachina kunyeta Kachina abachina kwa ibizo mu mashomero bazo mu office barakwenda gukora sample hato mu isomero babagira ngo amwiro ku mugamino wa entertainment bizo mu class namba nabumba twara sembo bakora sample bene bajya musigare ni kumwanya sente after 1 week biza bakora ndiye bantu bakora sente nyingi mbana middleman mu manitoro ko mashomero mbatwaru umashomera gandi hati bachibamba korecho yeva kuza gukora mukasese bari ku practicing nagira ubuntu bushobora yega mukandi ujike nguko bakaba batakora mu tusomero tuce twakinda gatene bakaba batakora so bacheza tuba bagenda na nyindondo tubayembaza twemajya tubakuza twakinda gatene na nyinza muntu bitoreta bacanye nzamba kora sample tukora tuzanu tukora so utangani kachikani mwanchitongo rupanga rwama ninga nakora abantu sukari abasabanya nguko kakasizi nikarebwa nakagerachi naka China kakaka kachika nyingwa watu ko gwe banyita ka China unganye nujike kuna renisho makanda kushoma kudizo ngazo mu ruko banza manyoga seka primary school urwa kabiri nanza kugura ko kombiya urwa kashatu zitwara mu Katari ngazo mu ruko banza urwa kabiri ngure ko urwa kashatu shoma urwa kanazi twara mu Katari mu Kiganda urwa katano shoma nje mu muri ngazo mu ndesha umwenzi yaonza kuzitwara Kampala maranga wuti ndakushoma ico kikanditera ntakubasa concentrating kushoma je nkabana bana kunkana arwana bigezo kubiyagiye kwa niza nangwa naheza bampano bwa head boy so bigezo kubiyagiye kuzo kumibera nagumwe tukakora kumibera nagumwe byashobora inkai kumibera neza kumibera nebe so niza ni 14 aggregates super second grade au tata nangwa yanyise nyamusere na yanga na joininga Karamba Hill Senior Secondary School mu Kiganda kunkana Afrika narga hati bugo omucharo karunaga manyoga seka napangisa mu Kiganda iyi nishomero kunkanda ku boarding nagumana inshubure koko kunkanda kusoma na heza nabana photographer braza wanje bakweta byarga Robert yangabira kamera
so kandi ntere bisane byayashika nikubitero mu masomero nka passport na nebisane then na windi umusiji w'ebisane mu isomero so nakora studio aho mu town nasoma naba head prefect kabanza naba entertainment naba head prefect mpaka 2025 naheza senior 4 ni yayasha tunemu nagenda nakora interview yo kuba paramba nshimye kuba nikora umunashuro wotana na matayiga gumwe na umustongore cye byamizi na matayiga gumwe wagacengi kuna betaka mumurikire twaferwa nizangire kuzika brother wanje washonto mamweta Roma mutabana umugenzi katera nasanga kamera ubwe kana buzire pentax nasanga kumwe muri nkore bisani dina katarete ndagarikire nasanga futere bisani bakumpanze mutware sato mu mbaga film yone film keber mu bisana sato na mukaga so obongera mukaga bya bonus kuna bendi yaho je nekumibira na mukaga enkumibira na musangi judisi babiri yasoze cyo 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 kwitabira nange na David Lutaro yasoze cyo cyo kwita kapapa au da mwe so ngore videos kasta kakanyire n'abantu batine social media nuna zape na kabugonja rwe bara au na panje bitete ya nazo mu mbaga bambanje futere bisani na mayininge byeso ngore atuba abantu batekatika mu nyina biti kachaina yaba kachaina buri magira ati no bangani bikora busa umuntu ajya tuno kwiza ondere bisani mutwaresa tudeno bonus ujinyongere kachi ujinyongere nka entertainment nkari hata muheru entertainment kagira mani yakire bisani kamera najibika natanga kwisungura imitware biri mitware sattu nabendiya umusamba mweto mugenzi faza betungura yantwara mayanga ngampere zifite cyo songoro cha hati chikora kumedo abantu bagumamba jankunga sina koronje songore byabandi kuna yesongore cyeye najena nateri cyo songanga anokati gururi wagatungiruka kwatege atarife gegaro karekarana mukata katire cyo nabanza nateri cyo songanga maziro biye bwinji ndikuronda y'umurungi wena kubine onchirize nyungu twari this is original Mr. Vare Kachina in the mix with Chinese dance. Yeah. Maziro biye bwinji ndikuronda y'umurungi wena kubine onchirize nyungu twari ngani ncheta nchiriza ko kabantu bakacheta maziro bire nyingi chisomwe cyo kachwerwa uchandika Dr. Dano Bishaka ate cyo mu bachikunda ku stage yungana manyire kuzara kirtete ate ndeba chitakwatiringa nagena na tere cyo cyo kwita makatugoro amakatugoro bagatungiruka kwatege utarivuge garo kare kurama video bagiworeka cyo mu cyakwata natera uzagiye kube 2008 hati faza betunguru mugenzi hati yantwara uko mayanga kumfikayo usanga imbaga ibaye bantwire munanwa ngabiriza futere cyo mu baketa mukamanyamba ninyujike cyo ngo kuyantwire twazo mu cyake nacyo songora abantu bago sinno batakusumanya nanye ndasabira abantu bakamu ugakubabwire na rundo kunabi mise kwabura nyonanye nabasigo nditubedro tingo ko barigiro so faza kwanto ari umbaga umutakanaza kuzemya kigana umbaga ejo shanga mu mwami baguma ubuku bwashuro abaguma hote baguma twukasuka rocera nabaka miliyoni ukora cyo cyane ati mbakufanyisa singa ngiwe tine mitware tango tukundeta ando ngani ndiye bagamba mbanyisa zise ngiwe tine tano tukundeta ati nangu ya sente biragaho akayi neshobu namwayo mudedenizo baguma gadenizo namwayo Lucas. Ataka se chile kukari jukara mrefu. Ngawa shabi. Life. Motoka yegwirashi. Yegwire. Ase kuri machibitu. Kwa tena. Sintere. Kasaramu na mgamba nawe yanjangu za roti kiso dekanga meni ndakari tagarama kuko. Kama mnonga ndaba ngudi. So stana. Kandi chini tepo nibaza kupiwa. Zomo hivi. Tepo. Dijo vira insta. Chosto kurani tu atetema. Una stana.
Yankaburizo Mr. Life Kabaka turi yankore media gambe tochi wogira ere muri kakatoro amaiko abakuma na mwaya wewe bakuma kandi kila nalo ndio kio mkari kila nalo katero bakagara niyo kagario dekan bimada ka Naza kubasta ndo kachaharia Abagum wana mwayo na turewire bwingi atubariya mukagade zaroba tumbate ni zatani kanzo bani nende watu ni nende mweshwi
bapanyisa mitwaro 5 batanga kumpanyisa mitwaro 3 hata bachibamara muza gadenizi idioma hata abajataza twinina MC hata bangitira heba package no bamba kichasa aho bwire nagarakaye kunagarikire bugungi ndikutere bisani ndikora ki hati natandikaniza nagura piki yakwinki arusamba mwitasimwe kitagata ine byoma ngatona songo manona nkato bapanyise mitware 3 bode kwiya mitware na no kuchikoro tatanga kusaving bure piki nagura piki yakwe natanga mumani ndivuga kugenda bushenyi kura musika BFM bakama ba BFM kwa program ya Captain M1 Jordan na jakuka songa kuita karamse sesiyano mmetaka chaini hata na sasura wa tumtagarika kumisa suzata kwa nasas waje utagarika kusasura hata na Afrika yubu bonji bapanyisa ngo wa radio umuruse bukanya mumani ndamukiza kusabinda musika from there umukora misi bangora program kadanye natanka kuba program present nkanda kusasura ubi batanga kusasura kumwe na mwendo niza nakora kantu kakanka akabanze kutraining abanya ura reveranda bwe mwaka bwana nabitaba gore umuguru mucara kecyanga ikatwe direct mucaci urebe kibe kiriyo mubanye tare reveranda bakunda mwe naza bitaba gore mwe umuguru mucara waza kumanuka kamera gambe utumwemere nikiza gitoro musyange John umwani mukunda umugudiga umugoro na reveranda tukuruga ngoro mpaka pakasero Yefrani abwe ihwawe omuruni yega ogana yana zaki goma gome omgoro charaki changa reka tsore na yetu chachi tuko chinichiyo zani banye tari kurano kuza kunye kusaba gitezo mwenye wazo kumaruka tari kabeli oziye webere mwananza nishiza kimamushisha wa dechoni ukumanyi mukunda umurugiga omugoro atao ninyi nasekereze sekeze mukuru mu computer ezese kozikastaro ata seka Captain Emas editing atakantu bakamamba katera nkasupana na ntaro akantu katurending ajibanye tambara abantu mwemere abantu bamatiza mere na abapresenta na korobiri ukafutaya tuganye kubibera na mwenda hagati turenga ngo ngenda kutandika TV muri inko ubaraba mbajeta TV West nga opportunist wena natandika kuruto zana tukujya TV kwera atandike bakanye ngo mbire ngo mbagara ko nusanga yokire ya chopa abana amanyi active kwega kutandika ngo yabara manage sagambera speed nonda na rutabana rwangu no forming kitweta twaji nuko TV West yatangikirete twaji izina rakarga twena tukatine mu mpunsa ningenga amisa twena rutaba rwangu no speed ati twajeta twaji TWAG TV West Artist Group ikigambo twaji nico kumanyisa n'ucyarije kubera testing channels signals za TV nimwe muntu wo kubanza batiro so nkaba the first person to appear on TV niyo nyanko ya forma ay babu no la yo culpa ay una canción ya forma ay está no me no cuando pidió un cañón yo observo vos un tubo de gato ya ve con el chef de la vida aquí tutatanga kukodinga twaji atandika TV atandika twaguma kuna rendi yangu 2011 hiza honare bari munsi yantwara kanwe kumurondero buru okweniyo nabanze kuya sente nyingi bakamamba inze mtwaro nkaga burizo sente zo niza nazugura mwita kumuri busenyi kunga kuna yenda kurambuzo muntu nyama zikagera mtwarisa ubingura na moto kamani bura moto ka straight milioni birnechuka ekaka bumekawa mpaka inizire kagura 10 so kunja bari umunsi ngitaka unyoreka abantu unyoreka rutaba kayizire busenyi njaturubuzo izo katete uyizimbara nduguza miliyoni mwenda bampa umushanzu uzambara ngo ngitaka rya miliyoni mwenda naryo sosora umushanzu nduguru muri katete kuna ni ndahenze ku 2016 nagambira abantu ndo mu nsombu wo kuba no gukora nonunda poroti ndingini
kuko bano usoma n'unundi muri mutingwini n'ingora na vision group kuko bano n'unundi aporoti njine n'unundi itaka n'unundi mukazi n'unundi abana ntingwini n'unundi amotoka njine ntungate twumbanza nicumwe nikoranye ndagaruka yishomera baseka munimbira ukumi rwenda ayimene 2017 nagenda Welding School nagenda na Dr. Justus Ambire waseta najya combination y'inko na nyenda na polio niya akubiri tenya kaniro yishika kargo umusomero 2005 hatu kanaga kamwe 2000 biza kusoma kuzi kurazo mu leadership obwiye gusoma muza kurema mwe mukasta wano nda certificate turabuze ko mu bigo sinze kunga bana barekeruye bembere ibibeka mukuru wabo utakabayika nareka bakwata umwana ndizo no kwesi bakateza imbere bamutahunyo nagumanika rida nashomye imyaka 2 kunga kuna tanje kusoma banyongera program ya TV yo munene serezo kandi uziko nduza kusoma nkagire bushenyi nzirembara nsigireho radio BFM kunizirembara bamparinke natanga kora rinke ke yaho umuzimbe cyabagiki kuzantari so kunagiye kusoma nasiga mu rwa radio kandi kunatantira kusoma bampumura mu rwa TV ngo munene serezo bampa opportunity kunga gwacyendezo bwire bwange bwo kusoma ukanatanga kukora nisoma umwazo za TV za wasimu kache nagira imico n'unjya ubanga nisoma n'abana bato abasomesa nabo twenda kwingana kunke mico yanyemerera nasoma ni 11 za balance ngirege nini nasingira umusomi ako watsingira kai ni 14 unka watsingira kagwa math kandi nuna ka ICT so no 11 nasinga na baram itanyambe kusinga n'ikindi ke kwatabana bayi bakira ya ubugezo mukirasa bamwe nabi boarding natura nabo so tukiza kushoma atububa nazo mukatari bo bakora ki nazo mukatari naza ko mumbaga bo bahandi ko notse zaje neni nchize cyo niza ndimo gatanati twantugiye hatu bantukopora no tuziyo mu kitabe cyane tomu cyabo cyatuyamananye nabawera wakafizi kandi nabo bampera umukwego twashoma twaheza 2019 najoininga Bishop Stuart University kwa Munani nashoma bachelor's za journalism and mass communication na kwatra abana bingi nangwa ni hayo nayo kwe second class upper bachelor's degree ya journalism and mass communication kan kuka kuna tandikire campus banyongera no mu radio hati nyine kuchera mu radio izo yo nkachera nyine kurecordinga twaji nyine kubandia campus nyine kubandia radio which was disturbing Nzima Vision Group nangwa Mr. Santana Leonard na Mr. na Dixon na Vision Group yona na n'umwana dono wanyama abamperi kuncheza gumanisho mako ngandi ko shanisha kujya mushome ko nkora so naheza ni hayo nahikaje ninye nabasingire then na gumza mu kora kunga atuna ize campus natunga chance batanga kunyongera uga ambassador rede kana bira ambassador ugambira Rose for Moon ugambira Tongole Gingi hata natunga nisto muri bacheta Victoria University na hata ni ambassador wa China ni mugambira zo hata mu contract ya yakar mu basari yokushoma masters so ukufutana kan kashoma masters za diplomas and global studies kandi zindi ni shoma so hati ni degree ya journalism and mass communication kokani ni master ni shoma masters degree ya diplomas and global studies so background yo kushoma kwanje ni yejo now ibitongore ni bihe binkorire ibitongore nkatandika kali nakora mustongore mbacheta reproductive health Uganda icho chikangito mustongore mbacheta sonko gender justice in South Africa icho chikiza changita na manyostongwe chokweta rurabu ninga shuricha hani Uganda ita Mr. Humphrey kandi manyuru arwaha icho chikiza changita achitongore ari umwana mu mbara bakamba muterembo bamuhasindi umwana ubwo bakamba mweta Nicola quasi por minutos no primeiro até não for na rua assim não para semana muda ninguém tá no até o número que tem que ser ele é começado ele é boa so umwana ogwe ukaba umutere imboko de no muhereza sente ingumanyo bamwe akatambara n'imboko ategineye bireje n'umutwara abanzanywa injagabia
then hato chumutera barakusasa hato gumwana na Rwanda namuteko mu rehab so aho nareberwa ikitongo cy'abakweta mental health Uganda icyampiro mu rumo kumarenga yake bikunga kuna inasi umwaka gumwe bahakinga page zanjye za social media so umuntu gwanje gwakoma unkanaga banakoze rero nayo ko nayiga ibindi by'amagara tundakomeraho niza nakora n'ikitongore hati ngahati niza na umwaka gwahwire nkajukira Uganda globalized NHIV ni children kutwarwa UNAIDS UNAIDS kandi rumstongo bacheta ICWEA International Community of Women Living with HIV so ushobere ibintu byingi by'amagara kandi umurugero rwanjye rwa Kachina nabyo bihurira abana bantu kugira ngo timsese cyo kakonka abanza ko kwiza social media hando zanjye gushika bareberaho n'ibindi by'amagara tundarigiro ko batwara esera account club twa trainingwa ebyo kurwanisa TB na leprosy baperezo bwa ambassador mu ihanga under national TB and leprosy program na Uganda Stop TB Partnership ungata kushashurwa mushara they only facilitate us aitwa twine function ungamwe na hatugire munyonyo nabwe kandi nanyinguzo bwa komuntu nyirakize yo kurwanisa TB na leprosy umusiyoni so umurugendo rwa Kachina ari amagara kwatira abantu mu ryebi education story yanjye ya inspiring abantu bingi umukushoma umugarikayo kandi nanyaka senta kuyiha ambassador dite ninga so influence mu dite kawera okwera abantu ngaba captain emabaye bateganisiwe tokoza bongo ngabagara yo bakabaje kawera oba del kajuma mukamano washema umwana ubwo kahiya yabe minahize P7 kokai n'ubirimo yabugwa mu kwatra na mta social media na mtamu sente Dr. Timo Sola timutimu ya mureberaho ya mugoraka garkase twamuhaka gari kandi twamutamu shomero nashoma na waro twawera umuchinka ajuna ananka atfiye machire to abwejo akiye na yaro ko mukwatra twakora story yeye none rero umuchinka sego gargayo resego ya msosole akena arimere hiru na nabandi abantu bindi munonga so umurugendo rwa Kachina ubwirira abantu muri yego indirect na direct mu inspiring abantu batorso umukwatra habana abantu kureba kubaza ayishomero kandi by'amagara na wera ukureba ni inciro z'amagara gaje tutamu transport naci kureba munabasa kurwanisa TB akakongo TB ningashaka kongo ningo akafuwa ngatiba process kandi nabishoma then na hatkureba mu ngiro ngendo mwisho mwenu urugendo rwa Kachina n'urwego kurwizire kandi hatanu irwahika nyantusere kuletinga abantu bamanye one ukurema kushoma mbuto no basa kwerwanaho uyikwatire wibuke utangushuma abantu bakwire abantu abamperero ngafaza bashobora anansa sura hemu twaratanu zo semester BSc mpaka mpezi nawe wa umuntu nka Dr. Silva Mudisha director wa National Water and Sewage Corporation nawe wa umuntu nka munywana wanje wa Olive Pharmacy Dr. Sam na nabandi abantu bacha bankwatire nkagumizamu kandi hati Victoria na yeka nshangaho umami Sudi na VC Mr. na Professor Dr. Lawrence Muganga bakankwatiraho kuri ngeni shoma kweza masters ebinyorekeri gukora niki twaiza ku celebrate ngorugendo undandikira bakweta Kachina media ishomero kuza kubandi kugura abana bona bukwenda kubanga Kachina abana bukwenda kuba abakugumba MC umujya comedy umufitire bishani umbire no journalism and mass communication somwe no Kachina media ejo eriho mu katete neza kwera abantu binyu munonga na nikina abantu abakumve muri mu ambassador bayimbaruda ukunya bambuga no mahotel so office neza kuberi yaho kandi nyongere kwatraho abandi abantu bingi ekindi isitongole cy'amagara kinyencerwayo officially because na jantuye nchikora konka gentleman's agreement konka officially bari mu visa to take over kugira ngo bankozese mkweri hangeni na namahanga agani because of that ishomero ngabasa kusomora ujungu ngabasa kugambura ujungu ngabasa koraki it is enabling me now to go in different countries and preach and teach so that we can eradicate HIV, TB, leprosy and other diseases. Also we are in talks with Mbara referral hospitals kugira ngo barebe ko natanga translations kwegesa abantu bakamanya message ko mu rurimi rwabo ahubwo ururimi rw'icyaho abantu abukira tuba kurucenga also umuri referral turiyo tugeze ko twateka tweta humura umuntu yako mu rwaro asheme kwa abana abantu abatari bashaho ukabo kumaragerera turaha mu ndaw department ki ogwireki okujero kwa ruruka mugamira hayi nekuza then abantu baba mu waiting room asheme kwa screens
zo kubakora bize but at the same time zo kuboreka direction zayibakuza umuntu yakahaka yabura kutunga ubuzanzabi tuseme kuba mu team kubasa kuba ni mureka wate kibiro icyo kiza kutungura iby'umutindo bwirwa. Then of course no kwiteka mu si kugira ngo abana bokunde bamuvari babase kuba bamukozesa accordingly. Obuhabuzi bw'omukuheereza ekyokubanza ni okusima ninsima abankwatireho mu kusoma abankwatireho mu kunshabira abantu bingi banshabire n'abatansomise banshabire mwebale abantu abankwatireho finance mwebale abantu abankwatireho mu rugendo buri omwe kyakontributingire. I think you ba fans banje na ba followers abampanyise no mu mabaga nimbebaza munonga na n'abatwabwira ko tukatandika kubi so nimbebaza munonga kandi nibaza n'abazire banje mugenzi John Chwanga n'umucyara Lois Bechumire aba basize kuba kandi n'abantu banzara n'abankuza n'abandeberera. Ubaza kuhereza ni muhugo kubanza ba comedians batayi bandi ngo kwemera kina turatware komedi zo kwemera tuzesasire tuzirigire ucumwe buri umwe no bwirebwe abahemwire bakarabaho barabireho ngo bwire bwabo bwire tukore research kandi tugumumbuhangwa bwitu buryo mbuhangwa. For instance munani nyevuga umuchevugo nagira nti enkukuni ko lete birekere bakikugira bimba bitu gente munini ko jaba masaza bere yaga ngo ina kigawa kigomba gombara mujeri mungambe rakana ni cyanda gende ko ratinka byese think atungamba akanda ecyanda enkukuni ko umwana muto nabasa kuvuza dadi enkukuni enkoreniki umukugira mucyo nawe mwegesa na rukwata dan wasta maho ko gisomana because batate ko bakabe gisaba kuri biro byevugo ebikwato ebitaguro ebigano na n'ibishakuzo na n'ifuso tugakumva ubuhango bwitu twaba turi abukwega dino atomo twasa kuya mukomedizi na n'ibindi bikwegesa ko ngatu umuntu no kwemera ukagamba ikigamba rurendeze dino karebira ko kari umuntu y'usomana icyakabira bino chance yugaga kushoma badariki ariko nanyiriya masters ungana heza ninza kugumizanya uranga yanyamagaza raboje ninza kugumiza mukani ninza kuzarabo uranga takubasa kukora ibyo nakanyamba dena kanyamu ninza kuba kuzomu kushaka umushwara ahambe ahabwani. So uyo mwa chance it is not a must go garkom level garkom level ungani ubita kore no reba tone na kwate kishani cha drone no mwikwataho na basa kutraining akwate bishani no basa kwata mu ndarukubiza ongendo bizo no basa garkom mishoro ningo mwikwata kugira ikintu cyo mukomo icyo wabasa kubanwega kuri MC no basa kuronda kukira umuronda ba ango speed ninga ba no abantu abakwemisinga ninga ba muronda abantu national level turugumye iki cy'icyo mwani batina ninga batokwera abantu munana batakwirire babe bibaza kwatara bakore mabona izo wanje konka. Let us see how we can add value, how we can package. Obabuzo bono nimbereza abantu ba entertainers ba service providers umuntu uncheka rwara rumwi ukuraru mwire wena munuka kanwa usinze you are not fresh really sharimu musharibya aba fresh reka kunyura amago mu mbaga ibyibi byona bibi bitanishimwe n'umuntu twabikora ntuiza kuba kurungi ikintu cyo nakitambura kimwe akurungi munono ikintu cyamuheru nicyo kugira ngo abantu bitu bankore bongere kutwikerezamo kandi mbasima bakikorera regi bakikora tipa bakikora kacece bakikora so mongere kutwikerezamo nito tuyongere kuba organize kandi mutabure tongere kutwara talanta yitu ahiyangari yitu. What is next ati no kureba ngo urugendo rwa China ranga ko ya nyamara kakwata what is next nuko twara mu region zizindi naiza kartwara Uganda yone Kampala narwiye niza ko twara mu mahanga gani twatandikira no kugamba. I can assure you umbima batakushima nyuma gutura naba amahanga ka Geneva ziyongera ko twara ku mpero zo ambassador ko kurwanisa TV so nimbasa kuzamu ihanga ka America tugiye upine project yetu tugenda kugenda kushomesa ingene nshomesa so urungo bwanjye tubuseme kubana bukomaha muri Uganda so urugendo ni kurwetoroza na n'ibindi ruhanga naza kumbera umwezi orwe urugendo rwa Valentine muhereza China for God and my country. Izina ryanjye ni Valentine muhe bantu mutenge zamani muhereza China urugendo mwareba mukatanguni tukasakshori batagamba mu rugendo rw'ibindi munonga kashana tumanya kamwe mu bindi munonga so tashona kubi
Oh, give me some more sound, yeah? I need more microphone. More microphone. Okay. Okay, mwene mnonga biza mwena kajira ka China. AGI part 1 ka China original. So right about now, tengo za kutwara kile kinje mnonga. Nyinda twakira umujenyi witu ningo mugore wizoba abo kuba yanjayine abantu bebinjaha abantu mana munonga kandi benda kutasona nda kuja baramuseho akore content we muke of course yeza gafune break ka China ine abantu bebinje munonga ina beshongozi binje munonga aine ba MCs binje munonga baginyuma abo kuza kubona batero muziki. So right about now mwinchirize without wasting time twachire munanu wabinje munonga is an inspiration to this country, to the MCs, to the DJs, to the Waha. Konkatwena to be inspired by China's story. Ningo Rujendowe. So right about now, nyenda tuachire mwana witu ayatuletare mizoba aishe atugambire byatebe kanisa. So Uganda, Marana, are you ready? Are you ready? Uganda, are you ready? Are you ready? Western Uganda, are you ready? Original Waka China! Sure. Bona FM Rugamba Mazima n'umucyara wawe n'abashemeru muriya reka batera kesho ngoroka mama onarebo shorya yaba onarebo wanjye n'abashemeru orike
naho nani stepita tamwe ko kadari nyonzo mkurupe so Ramuni wafa utakafa yo Kina hanga tena tuenda kuuza omyaka tanayo mishireka noza kuoyinga ingashini wena chiroto chimu yamba bana babahanza batapeya umeza muno basa nabundi wazwa utakafa yo hakuba nibibasiga abazima nibibasiga watamama nibifuna hakuba nibibasiga amazima nibibasiga watamama nibifuna hakuba nibibasiga ekikuru muno nga n'okutandika nagabuyankiwe simuka ebiti byokuceceba n'okwiruka bakusigira tibandizire okikujukire kumeeru gasenzire katukitwale ngobiro twinire okishiwanisho gabire gakomire n'emikono yawe bire so enyigi n'amadirisa urorere wena hategeki tuzigure emikono n'amaguru bikomororwe amisho gona agahumure ebahoraho ikire yaboyereje amazima nibibasiga watamama ninobifuna urorere Robert Kachebeza ijako wakagwekonga sebo nawe lukabatuka omubanda wakabaka karika muchafo urorere omubanda wakabaka karika muchaliwe n'amasaga nabira mumwine muzeya kareko mutanuru konga sebo nawe Iwachi yao na urarore wa mama kanya hastebeze byakataina nogarwa mama sore yanjye katandikiroko mu rushenyi arage kwa Afrika kwa toroga mu ruwe urikoko mane byo kusema byarema ko kushara katandika kusubure ko ebyeko kwendo na rebe nataka yaye nyamaga yao kwa nana aga mshetu ko ruwe kwa Afrika na ikoko natandika kuswale tete anzina teregi na ibuna tayo iya mimi omchuma kana kama karego mugareka ndofutanga seka mpanzi nokagaranga kabani kora mabere enyuma yanjye ndofutanga kuswale chimundu aruka kwa nato bagaranga na erega yapata ndanga ndofutanga kumanya nako chanya nazana na makatemi yangu nakafuta nagarukona ndofutanga kokora maredi nazama radio nataka kora bibi abachwakero jara buri kimwe cy'abastade kana reba cyeta kisaka kasku abaganda batakaza kuyesa abaganda batakaza kwa kajofre pale abaganda batakaza kuyesa polisi ngiza kuyesa kuza arati namu tunafira na kora na mani ndaja kusana risasi wano ichiza univasikani ko mukono gumotorebe ukashingenda kubanza kumanya mu rukire turebe Dr. Silva Mugisha Ostan Saidiki Nkai barahari Oriyo wa mukono wa mureba Nachi ekigenderwa cyane mbenye nabo twaza futera so nakamwiza si ariano kabiri mbenye nabo twaza kwesongora aha urutindo rwagatetero rwawira abantu bagera baretwa konkaruye nza kubona cyo kitero mu ngaro n'abashemere bagara mwakora nisabanyira chikwenda gamba kwa kanyenda kumanya Dr. Stavi ya hari kwa abachurwanya kumanya pepe yaro ugumurano wanje katete so sente zuwampa njana mabanga go pano twanga duka gona gawera you were broke on
utagianga se hata huku ni murana wa nyamba mweta koda opposite na nyuka ati tinabeshongozi bingi konga ogugu natura maka misingo sana ikiba yakore niyo makwenda kuleta sente sana zireto umurongo gumwe abamedia turasima mno nyenda kubanza kumareda chikisha tu zonga then tukalekura besongozi konka arwesonga yamani Stavia konka yebare mno mazimagaranga Dr. Stavia for the first time bijamtere makabara isukumu ya higuru aza na kongo heno ndondere bintu byanjye 40 yebare mno ngakije kurusha origendo webari munonga origenderu na kuruka hwire konka ina rusana nyindi numara nobereba kurwanya Rwanda tina nebigoma byara no kumanya ngo origendo nubatoro if you are celebrating a journey without some hiccups so many that is what was that for ice man omchara gudu amweta Dr. Stavia kandi ni commissioner umutongore cy'amagara umuzira kweta national communicable disease so ni commissioner national communicable disease control so na rwanse ndwara nyingi tumutera mu ngaro zamani kandi rizoba nuyiza yebendire kitongore cy'amagara kiryaha nindeba ubwo mwana w'umfura yemereye ati ko kuba umwana wanjye wa AIDS Commission Uganda AIDS Commission tukwe haduko mkono yebari muno so pastor yaha Uganda Stop TB yaha National TB and Process yaha abachi tukozire ni sababa amedi hatu murgondi okusheka ya kataina ninga byabyo ekimuchurikize abo kuba amagara gikire twala kachikuru turgondi stadium kudangana bagama abantu bakuyabire bafa utwala for granted mwendo kutastavia okukora shongo itandiko mukasheshe kandi zikushafutani kashahina there is a lot that I sacrifice to make sure that the medical team is here kandi ekyo kindetire kukora speech yange eyekuza kubaho okopa abantu kamukaga kandi nsaba mugihulikize rero mpumure ebintu bizakukurataho honorable representatives from Ministry of Health, Director, Regional Referral Hospital, District Health Officials, all implementing partners, religious leaders, local leaders, fellow musicians, and Ugandans. I am thrilled to stand before you today on my event on Genowaka, China. I want to express my deepest gratitude to the Minister of Health and Uganda Stop TB Partnership Plus National TB and Process Program in partnering with me to promote health and end diseases like TB, HIV, malaria, and other health challenging diseases that are affecting Uganda. As we gather here today, I want to emphasize the importance of our collaboration. The ministry participation in this event is crucial as it brings vital health services to our community. The provision of health services in this event, such as TB, screening, HIV testing, malaria, condom promotion, and provision and other health services will save lives and promote overall well-being. Reports from Ministry of Health indicate that HIV prevalence in the Angole region stands at 7.9%, which is above the national figure. Mbarara is the leading district in the region with 14%, Chiruguru at 9.5%, Bushey at 9.2%, Mbarara stay at 8.1%, Ibanda at 7.3%, and Shema 7.5%, among others. But this is a national thing. This is due to the many temptations faced in life, such as risk sex, increased number of people, especially the youth, who use alcohol and drugs,
like marijuana etc., which may expose us to HIV, TB, and other drug diseases. Ayuzimire. Community is still faced with the challenge of high malaria cases and deaths due to negligence within communities, like refusing to sleep under treated mosquito nets. As a celebrity, I recognize the significant influence I have on my audience. However, I have noticed that many of my fellow celebrities have not given the nighttime business the awareness it needs. Most events have not included the Minister of Health to carry out the crucial task of informing and teaching people. This is why I have decided to become exemplary to the rest by continuing by participating with the Minister of Health and other partners to bring these essential services on my event. I would also like to highlight the spread and control of TB, HIV, and malaria. For example, TB can spread through the air from an infected person to another when someone talks, laughs, coughs, or sings, etc. And for HIV, if someone exposes to multiple partners without using protection like condoms, and also go for HIV testing, can lead to someone to be infected with HIV, malaria, and other hand can be spread through a bite by an infected Anopheles mosquito, much as malaria can be prevented by sleeping under treated mosquito net always. I'm concluding. However, I must admit that I faced several challenges while spreading the ministry's health promotion messages among community members. These include logistic limitations, lack of enough education materials and trainings, and not enough facilities to carry out these activities with full force. For instance, coming up with promotional videos and audio-visual messages requires resources like good cameras and other recording materials. I believe that all ministers, all ministries, and other partners can work together to these challenges and get more celebrities on board, whom I am willing to influence and mentor them with the help of the Minister of Health. Together, we can make this work a lot and more impactful and reach as many people as possible, especially throughout these events. I would also like to call upon my fellow celebrities to join me in this fight against diseases. Let us not only focus on entertainment, our fans, but also prioritize their health as well-being. We have a massive influence on our audience, and it's our responsibility to use our platforms to spread vital health information. I urge all celebrities to collaborate with the Ministry of Health and partners to bring health services to their events. Let us work together to create awareness, health promotion and disease control, most especially malaria, HIV, TB, leprosy, and other non-communicable diseases that affect our communities. Furthermore, I would like to extend this call to our religious leaders. Ladies and gentlemen, we have seen many clips of religious leaders, but we have not seen many clips of religious leaders talking about the spread of diseases and how we can end it. You are influence leaders and reach more, and I implore you to use your platforms to spread health information. Your daily interactions with countless individuals provide a unique opportunity to educate and inform them about vital health services. I would like to express my gratitude to the religious leaders, political leaders, and other stakeholders who have already met with me and pledged their support. I look forward to meeting with more of you in different areas and working together to combat these diseases. I acknowledge the Minister of Health, Next Media, Victoria University, Airtel Uganda, Global Buses, Uganda Stop TB Partnership, National TB and Leprosy Program, and all individuals that have supported me through these ventures.
May God reward you. Together, we can create a healthier, more informed community. I thank you. Karo kutoka kama mnyangore tutakuwa na pora inua chingani. Kama wapero mchafona show ya zaftanika kaze kwa msiaba tukamukaga MC Kacheche kutumiza mshetandike tena anyenze kwetebe kanisa twaje chuo na n'abantu bingi so tugitandike wanje anko wimba wajamweji mereni ya muyona dire bakarero mukama batero msha so tugitandike official pick Wakare thank you so much. Shukran. Dr. Timothy Atahamu. Omugati. Kadikunisina mnongogwe. Mwenu mama sana mkolebia. Wera mnonga Uncle Timothy, Dr. Timothy. Dr. Timothy Malimoha. Thank you so much. Charity Chivashu. Wera mnonga. We Atahamu. Nyengezi Ambara. Yaman Sauda. Health products. Yeah. Thank you so much. Twinema Uncle Apollo. Yes. Apollo ya Rugantunga munawisha. Wera mnonga. Ansipata mitoma Airtel Uganda. Rose Farm. Passport 7 tuona. Tunapata mitoma SMK Tours and Travels. Bebako la kulia visa. Uyagala genda UK, Canada, go watch my zip. Wakulia kama. Ongenda welu. Wewe ni nyo uncle. Okay, right about now. Jiku ya nakushabali chimwe. Kachina ina wana baby jimunonga beshongo zinaba DJ na bansi. Kuyangawiza stage na nisha beshongo zibonone banji. Ukishota hii tumea kachina. Wate kaje shongo chimwe bidi urugo tuweza bandi. Wako wantu jimunonga bali backstage. Mbona twina bali stage. Kokwe. Shone ya kachina hata tuchiza buliomwe a performing shone za bantu tukokwe. So first and set right now. Tuyomba legend right now. Obutina murange tereje shongo. Sound it yakayo sabije. Are you ready people? Are you ready? Lego. Murikia nae. Isiteje malaika Uganda mchagana. Niko kamwe wale kukunda bantu. Nkani manyangu mukanje huwa. Mbona benda sehemu. Are you ready? Atikagaruka. I'm coming. Chiro muri akore. Muzamu mpule. Mure kunywa kwa basi. Mwana wi. It's a long time since are you ready? Kosi mamuri na mwagala kama kukaeleza kalala. Omwana wisalo mwana wipozi. Omwana wisalo mwana wipozi. Omwana
w'isaro mwana w'iposiye mama mwana w'isaro mwana w'iposiye mama w'ikino sasa okusino kahinduka busa okazura bipupuri hagati y'abana bana nibareba mama w'ikino sasi okusino kahinduka busa okazura bipupuri hagati y'abana mama nosasa mkanye mwana w'isaro mwana w'iposiye mama mwana w'isaro mwana w'iposiye ambulozi yo bulakacu engazi yakore nibatero muzika abantu bahunga bahuba katambana bijatingalesejenge teka esitenge nawe bijatisanyika yinasatenge tuveyo kanyuma yakatenge tuveyo ayirani akatekeyo bakajeyo yeah man alright. Are you ready? Again, don't miss. Thank you. We will have a non-stop action. Let's go. Non-stop action. Okay, yes. Found it. Mwebale kuja kwanza kachina. Mwebale nokukunda. Basponsa mitu mwebale kuja SLP mjabamani. Dr. Timtimu. Omugatogo mgulire chimwana gwa kabi. Jima kachakara na Jona. Wanji uwasigireo. Hapo mkamanya kato shongola kwani. Sirio. Haye. Tukaba tulisize atwazamiso ucheche hapo mkamanya kato shongola kwani. Chamate rine. Wanji iriya nako wakora obulungi bwa omuntu owakanjira giratiya murabe kurungi nimbeta mwene biraburi na bitano muziri wa Shabire Kajara Festival siwe yoseme ya man Tena mnoga ngaza meje Christmas non-stop action amazina kabuza Mr. Life kabaka nayo Tunema tabita wa Dreams Press Investment CEO aliyaha tunemu batabitu aba tunemu Honorable Katesh alikai asamesa idai iguru tunemu abatabitu ahambuzi kakoba
okona embuze boniye ya hayiguru tune Dr. Tim kugomo Tim Bakery na wale hatunaho ngatunuzire tune mu Mr. Humphrey kugomo Richard Hand Uganda atibe ni pa munongaho pata ibitu ko hata kama kwa sere mukachinaga kande taba Now stop action. action. Yesu naguruja rushobora twiserure gukunda we abakene n'abakire abakecuru n'abasaza abahungu n'abakobwa twese turamushima uri Mana nyamana nimutima murayi uri Mana nyamana sema Apollo uri Mana nyamana uri Mana nyamana thank you. Sema ariko esumbuga nakameze kuto yakukuza nakunda bose bakabire uri Mana nyamana Yesu uri Mana nyamana hey uri Mana nyamana Yesu uri Mana nyamana wewe sisi muranga ndio bora bawe wewe sisi muranga ndio Wadi Muhuya Sema Wadi Muri Mana Eki Doctor Muri Sayyidiza Asaru Kari Watarita China basewe n'abanyabo ni shemerwa mulongo mwana mahajera ka China obegayi we atwitirize muturu kutandika music age akatereka ishongoro cyane cyo kunza cya gospel ativi west murere sezo nataka basa kuba come on Shukran. Yes. Alesho skula coordinating etio. Shone kunyuma. Okay, shomoro kama utambura. Tutali kubantu. Tunayo gureri. Sponsor wadu nako why Batabita ahambuzi kakoba wono shoma kuga yike ayiguru nobody batabita abahambuzi tena batabita aba SM tours and trouble Yes. abantu anatwaye bakunira passport visa byona timu yaho mnonga tine honorable Katesh aliyaha yiguru and of course tunemuna Cell Motors alikai aliyaha yiguru and of course tunemu Sauna Headset Products aliyaha. Thank you so much. Shukran. Wali papa
Non-stop action. Non-stop action. Waga ka stage. No mwaka hizo mzungu na kulewa next year aliyaha. Aliyaha. Kina Murange BJ tekayo. Action. It's your voice on fire. All of us are one way to come on. But you want to talk about it. I'm going to be some Saba. I'm going to be a baka. I'm going to go take the police. I'm going to go take the police. Why don't we take a look at the big ring of cricket? No second of the thing that go come out of me. Thank you so much. Amazina kabalizo Mr. Life kabakori yankore medium. Yongera kusubscribe ngo like igero na business yawe manyo tugiranga. Yosiri ka business yokuchimanya. Enamba notera 0 abirishatu 10 musanzu 8 emo. Enamba 0 abirishatu 10 musanzu 8 emo. Mudachiketi tibazuranga business yawa. Katsima ndikanakwakura. Zagwa zikwe. Zagwa. I'm swear up to now. Okubanga kuchayechera ndasaba tapetera tine zokushazumira abahechera toratorabira tinachirasharire tinabirikorazoamuhurizi wechiri mudaburira kucherikambo kutanja mutogarira mumuru ekaparanira paranira tirira kora kwasa tender na kwakura kuishamanero Zagwa kuisha maneno Zagwa wana na kule wakoike nitekerezo Mulite mwebale munonga kuiza kwajira Kachina nanye Kachina mwile chafayo na likodi eyenera kumugambaho Kachina okugamba kuleta kuchibiro chokubanga sinamapomikire katika bizuka sidi yanze barazenda keshungura hata liye bidogo so ako katoleka nga bagarukiremo dasiburana kama freestyle ko Kachina yakikore sise urebaniza mu miso gawe
kama amazuna katika asili wewe kama ubusona kuteka mitaka kama ni namba kwa mikono jitile hibule mitisaba hoja mworo huja mwona na kusuma ile bako kwa goli hilo kona mapenda na nyingi goli hilo kulipa to ile ndio kujaga zari kuruma bana kwa kungapetiwa bona bali kwa sababu huja goli kurama hoona na kuhema wajile tiwa kona titira fundo tabomu shamba mama na kuzibona ngo bagana kushuma elizimukeje wapi kuga ndo tahigama kijaba libere bombu sana ruge mu mirima otama zuma huko bagabire china baruma bona kama geta hapa Kizile gemeka mukamani wakava Bora yangu inekate Odisha takibara Yamare munonga kachaina ya kwele Kamungu vizi ukiona no munakune mbera Nyampo kipa Nasigani amani amanika Basi pause wa DJ. Thank you very much. Very ndongeje. Abakunu nati. Mwana kajira kachaina ni mukunda mnonga mbele ntaro byawe na telo mission nabyo kokani mukunda mnonga nati. Saida jamwachi nati. DJ jitandike busia. Teka ko. Yesemu yake yetandike. Amatariki. No. Twaweza kweshongora twakoma onati. Nenda mishanga tukoma. Nenda tukoma. Abakuja tukoma ndiko mkono. Abakutendo mishanga ndiko mkono. Akomo. Nenda kubanzu na TikTok comedian Okali Omwako. Yes. Akomo jirangu oyo. Ndio bagambira tumwe nona koma nanga bakumwe. Ninye akomo. Bole kuja kwajira kachaina. Orakani. Oro. Nani shaba. Jelen hadire mwana wande. Bare music. Akomo. Nakwani. Ishongoro na kamwende. Nakwani ishongoro na kamwende. Ubara. Madam, yo. Nani shalamze. Ubara. Hapile kana baba kama mkashoza ndio. Unaweza kwenda kama no problem. Amazina niye Joseph.
abinji ni nyuma y'akadansi mbwe muzampitura a TikTok nikosa Yesu wa Ankomo. Yesu wa Ankomo? Mutozi wa Fiyasalawo Tomubona tekuzibirwa kubo Mukatenda zamani mwanangu wanobwe. So right about now, Masakakawo masponsa twende batabitu aba Victoria University. One of the sponsors. Bakachina original. Victoria University mabana munonga. Twine kumcharakazi Shakila Fashion. Ayaha Iguru. Thank you so much. Twine muhona lebo tukume Igara West. Sayikai. Kwa ajili ya mchezo kao. Una lebo tukume kwa ajili ya Bakachina. Twine muhona lebo Katesh. Saida Iguru, thank you so much for Sauda Health Products. Thank you so much. Timu ya Rukai. Aha Iguru, thank you so much. Brother Smiles Dental Clinic, Dr. Amon. Okay. Huduma Shuku Vocational. Exactly. Timu wa Mungu atukunuza na mnonga. Very good. Hati kasho wanodawa funa Mungu atukunuza. Hati mwinama kuru nwenye kuruga ambao ntaka kwa taku mpuli lengu speed MC Wit Mwanga China Owile Mwichile ya Sharaho naenda kwe Simba Isinjiro Hante ya LC5 ati speed kala isimbe numva yabara kore mbaga akarudia kali nakuzo arayocho speed ya Sharaho na Noel Daba Amisa marunchi ya chile chitu nyamisiga Aquafina. And of course Aquafina etambole nitwe okuyenyuma up to now. And of course shukran tuwela vile wakwana wafaba Next Media NBS Sanyuka TV and of course Kachina and ambassador wa Afro Mobile aba supporting ya Kachina. Tuinamba taivitu ama global coaches. Global coaches, thank you so much. Tuinamba taivitu wa legit. Kachina inabana na bevinji mnonga mutijirize ya performances. Ready? Right about now. Yeah man. He's a legend. No more rasta. Yeah man. Tenchimati la disco. Action top movie. Oh la 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 la. Oh la 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 la. Oh la 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 la. Oh la 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 la. Abahati sibande weza ni jambe ni pani. Abakumbajira yenda ndebe mkono. Abahati sibande weza ni jambe ni pani. Abakumbajira yenda ndebe mkono. Abakumbajira ese wena ndikimanya. Rasta chazi ni na mandazi na kwa na microphone. Komba rwetiso ni bantu bekone kenshi kambe. Obonde ko kambabora eshita kumanya na neximanya. Kawata ya ile lero kisite. Nawo kana imwe farida mo farida machimaro. Ngamora msianzi nabo asiboza. Atana siba deshara ba pechisi nasimino. Ona muri senti nabo ni bakwitoha. Atini farida rani na kanja bezana. Weka sheda musu, kera kwa tomboli kumwene chika. Kani waza mifasho kadogo sheweze zina yesu. Aweti, awatala, ngebi awaleye. Nalabata, kandogo, munise yaro wako awaleye. Akamaya tusha. Awatala, weka rucha mime bazuma mushara abeyi. Wekalucha mwe mazima mushara habei nati omweti mushasha lokusanga bone batikira kazero abatara abone kureba abone batugoba mwemirundi ebiri nogenda omufuna ayenda ng'omutego zoyine kandi mwaikachizima abantu weyakuchera nokuchinyimirwa isarakitasi nasemanga kakolinana mtuda
bantu mwe bale munanga kwiza kuhagera aka China kandi nibashabanga urukundo eyimukutwoleka egumeho mazima mugume mutagere como kutagera netotoyondera amani. Thank you so much.
banane. Hawatika wirine. Hawatika wirine. Wacha mizile kaecha mabere de mili wile kawine ba. Thank you. Thank you very much. Magambo tena zamani mnonga. Mama kuna Bashawata. Baba Sada mnonga. Okay, thank you so much. Mama mnonga kwa jina ka China. Thank you so much. Wewe mnonga hona ni Botugume. Wewe mnonga hona ni Bokatesh. Ba MP ni binji mnonga sana ka China na kwesimbo. Abo kwande omwanya gwize ba MP bonga. So right about now, ka China ni bona ni binji mnonga nje kwa watu jina speed. So right about now, of course, she never started binji mnonga backstage. Nyachire mwana wait again. Abanza gaga tuvuge mukacha tuvuge mugora tuvuge kararugeho tugakombesha ngozi. Welcome with me, the living legend, Ka China. Omukesho ngoraka ninyetera mu honorable Kateso ize kunuya, honorable Mwiso ize kunuya, honorable Karanga ize kunuya, Dr. Timose ize kunuya, mwana buri muntu wena hatari kura nanda mu kunyerera bazwa kampe mchaka atiro goche atiro katikano mukisha nona kwanda kushona zina Krista bantu ikumi omukesho ngoraka mwize dole chinachocho badambere nachi DJ Rizabani wake Chairman BFM Wanda FM Mulia Bari Basi chimanye mizebare urimbi soko yebare Bizani yebare Madam CEO, listen, sir. Abo kumpura basheka, abo kunyaya basheka, ombona yamba shemura, bashite, linda bashite. Mazo yende yokache, rafta tim. So, ebinize byone byanje, ebiraya byanje byanje. Wate, amasko, yamawe. Hey.
reka kundeba ndashenga sana baze ndashenga kwenye niwe nishenga onareba mwishe Francis we oshekane banyembwasi umuchura kabagwa oshekane banyembwasi uyagani bukwa iwabaleshile wanare biyo bereshile wanje Rwanda bana bo Rwanda izara bebe Rwandari bana bo Rwandari Rwanda bana bo Rwandari simo rugendo rwawe simo rugendo rwanjye simo ruhahira wanyirabeshi umutima wawe sima simo Vamos kamera. Aha, deva, tim hati atandikir kome. Tim oye. Tim atletiro muda tuko mrendo mnonga. Hati tumatijao zireta, nabamweta SM Promotion. Niga tokeze, onarebo ngabranara, onarebo Francis Alikai, Sadi Barikai. Ese mpya wewe. Tuatan kauna rebo ngabranara, tera kabare. So, Obareje just na kwenye twara tano tafano. Wale mnonga tumtere mungaro onarebo ngabrano. Thank you so much. Thank you so much. Kati ati SM Promotion obuna pale bantu waza kutakara kana wana pisa nyana bana bantu pika teka makabale China SMP Brothers SMP Brothers haya sente China sente SMP sente China original SMP Promotions kandi an SMP Tours and Travel kasheti gambo chiwepi Kachina oyino rugendo iyo gatandikira kutunga enkidi ntambira esiona najimarayo SMP Tours and Travel, let us explore the world. Webale mnonga kale hati ona lebo mwishike na chi nizere kuragendo witu Buryo mai nenza ya to munabasa kubana nako kubanza kubara musyo ino byatere cyoma cyona kubize mugere so buryo mena izuru
Bora abapana mpesete yiki mjanga witu mzima. Bora mramataona lebo muishe France. Hobi tulienda kora Syria na kora tina straight na nomkazi wenu walinda na banza kusauza pora pora binya haza mwaka andika. When Chavire Rinas Kavanza is president. But MP with Rojoto with Muzma, MP with two. MP with two. I think China with that. When Rinas Yava Naija, and you know what's the Mago Pizza Kachina. Kachina Vijayam Nonga. Kachina is a living testimony that there is nothing impossible under the sun. Kachina necho kurebera mu mutumoni tubasa. Waro general nangu mutumoni tukorati. Gabro kujana mujubiri tubasika. Aha, hatike natches. Echa muheru Kachina bose iyo mwana wa ine sete zange izele rayi. Kachina! Bueno, na sababu nchirize nyombe nga itraha makati ina sabanzia itraha itu nikurize sene bari mnonga omwamma nige obokugale n'omchara wawe na nauna rebo mweshatire mwizo mururugu bona efa murugamba mazima nati omushinge gudi mukunda nasera kukora kiguturo okayarenze n'ondero kurenga mukaga rukukora official MC nikusimira mnonga kandi onarebiwe nikusima kandi ndiye nizokwe tugende tukore ikintu cy'amani aza onareba Isaac ni kureba kanso rugayo yiromba giga batayibaho weza kuramusiho mukama wawe Kachina we bane urugendo rwawe twarureba n'ingwa kora rwumye binoza kwijana yakira check ya 1 million konga kwatanise na daita mjezo wanje oguna no mugazo ogwanje bari mnonga ukaona leo just kagamba mazina n'abantu batakajya ngo bamziburaga nawe bari mnonga omwami Kachina okuruko rugendo buzima nahurira wacemeza amazina miti byayi Kayomeri Paula oyesigira hantebe y'abacara ahabwa rukonje district kandi director wabona FM kandi chini director kuno barabe naza kumpa check ko kabe yantire na million so na kunyongera ndizo zibiri yebare mnonga James no so inobwira Mr. James Mayanja abara barwa birwaro kandi agarikaba wabwa vibes kandi umwana wanje katura musyo kare bija teke makabare anono otakunu yase otokto bija teke makabare yabale mnongo na msaba vibes mwana wanje maka na nabandi bona mtubakunda mbwena hatkati za leta Honorable Julius Karhanga MP wa Mpala East Repuretom so opachina stamina Ujenienda na MP za unuendesha kitu Kachina we Marasite we Mpala East Julius Karhanga MP wa Mpala East Constituency. Kachina ni mwana wanje Kargahari mnonga na ni Kargahari kuba MP abarigire hari nkanye nito twenda tija kuri urugendo rwa Kachina kunda mnonga mbena kire sente kandi nakwatamu zanzawamu nagongereza zasigaramu mwere mnonga mukama banjire mu kusinda yebale mnonga tumterre mu ngaro zamani mnonga Honorable Katesh oye Katesh kumi yako oyitaba ya Katesh Mareso mstudieringi Honorable Chokubanza ni kusima
namushangire kampala yaje atebya marketing wa Gorota aine radio mbajeta SBS Sema Broadcasting Services ya mporango bwona na interviews abusha na ba staff bizaha ni tusimira turamushore bo rugenda yiwa rutandikiraniwa ahora arubise Kachayina zenda kujya urugendo bo bari kuba mazi urugendo mwaruhurira nikimanyisa ngo aho rutandikira ekikuru no kutandika ukagira ki ukagumza mu misho bene hatubwire bwa speech abantu benda kucekana bo bari urugendo niza kusapotinga kaburizo kandi ugumizemo oyo n'umutima murungi ezabasigire muzona nazo kandi zeki nazo kwere bo bari munonga wala mnanga mtere munga baje uni mwana tamu kasente okay tanto kumusamu ona leo muisha kaya senti de soro mtanga hapa rekule choma na kwa awitu simawitu milioni zaba milioni 2 kwa milioni 2 arontola nyamukanga yatambuka mjinga awe ewa mnonga wenda mtulia kusema speech kwa kani kunde witu mzima mchara wa urina si himecho mkozoroka mhenda akamuhendi kirachi nyanya okubindeni naji pale adule chakele turamusira umwana utenda kurekotina beso ata bantu mabokunda maro production amoti ya chira mutero mungaro Katanga we amazina agure chambele tugira rero mushijo kumyaka 10 garke nyuma tweza kuzere hotebo tapagire aba muganda wanje ko yeni chambele akwenda karuru kigara isti kuminge batakamwa yajago gambere Mecha karela kembukan bakuya tanu. Kargas bati nawar haria rbise zakar kwenjere sente entwara tanu. Amba kapan ya kas patani heri ya construction. Bajita der construction kanda kauga tukora kashifa meisfra kaki hire. Awanyamba ramudesi makahunga akarunja ka shifa meisfra kali mumecheza der kom. Katanga oye. Orje ndoye. Kama mnonga. Ha. Ona wa bright. Kwa sente zona nazwe nazmara mtuwa tunguka kompani yone mara joko mokanga mtu nomwe wa mazuma awaruni maruna people power Kachayina oye ewa yonoga tukapadra Kachayina konganyo we okuna mureba hari next tone chobebengezi muchondoze kumurchangam ogomushinja na yaganda bintu bingi nona ashanga next tone chocho plati chobebengezi namwe etukumwita nokuja unatira movement wote ngo power nkamu hiyo milioni nana papa kuzetemu because God will have a power because I am also a business person. I don't want to be I think you know you have some of America Ruhira America Development Sango Normania Nalog Zetabu and more groups need just to talk here same Koga Nani na present Ezi Neset Accent Victory Eseta tizipata kanene ya makashi Esatu Nesete kami pero na opposition ala opposition no programa timuni government sasa hizo konga kwa samu support injire ekuru
nokura mutwa supporting umuntu witu imabisha mwete romungaro twagira ka China people power our power people power sababu ni akunda bro people power tunayimuka nogira profasi amereni yamiona munyano wanje agurecha nakogori yimini noha ako wirpa n'abantu mwebana okuma mwetekeme sagimbi kandi yazokera mabunu market yona itojo direct okwinduka ay mabunu market oye ay Kachina oye Kachina twaguzire hano yateba mabunu market ntshangwitojo turutimu general muhoza n'abandi tijari ya politics tukagera webare munonga katwongere zindi sente mukama kutera muri webare munonga kanso abizaka MPTB rukundira municipality chone charakore kokala yampire na milioni charakore chona kokala yampire na milioni ya sente yebare mbara vibe niyo mwebare kora exports nonji kizanaka rugogo obuire twatunde rengi ikaba ndiyo erizoto iza university in Kachina twenda ngogo netwe tweki tushale to export material twa vibe niyo na nyashiruza waje nyashirizezo amina rukoje munisipate atkunda Isaac aka Mr. Vibe mwebare munonga Kachina turabaramu noza kwebara ntimana zingahi kogani manyamu yokanzi dambe yampire milioni mukasese koganya ngireme twara atano takisoma yebare munonga kale iza kandi mazima nango ona leo confessira hii then munwana waje ile cha tamwe bari kusa kuchika bishanza kandi unonda kumpasete Mr. Kachina Nizaba Victoria University na atuma muganga professor anyawukini ikaha goramusye ugambira mu Victoria yakunda yakwereza kusoma yakwereza niyo ambassador witu ya Mr. Life Kabaka stage ka yabonera muno mundebe sente ziri ya stage ka witwe sente za Bakar munonga Kachina kabulizeni Mr. Life Kabaka Victoria Argenero wa Kachina concert editorial milioni 15 tubatero mu nikisema profesa mgangani nikisema Yona Victoria University. Thank you so much. Bajangu mshasha gambe okonga mshasha kuzagamba Dr. Timo Seyina kan tukamwiba kache Dr. Timo Sawaye Timo ye Anuka mkono unarebe mutambira mu Andrew tale mnyasi inakamwiba mazina innocent amazina kabanze Timose munywana wa Kachina unongo tumaze myaka nga 20 tukumanyana tinkumanya kugira ngo tinkumukunda kugira ngo tubugina hatatu konga tigire hare nyona Kachina so mwebale kwadra Kachina mwebale kuiza abiza wena raga bahemikisha kada bongeraho yoye ni masiora turiyaho abo kwadra timu abo kuna timu ni mamansa ngo abahera zara busayi kandi timu yakusiga ko mugatu mu Uganda yona kandi timu na mabeka niyote na mabano mu Uganda yona kampasa dene na kwakura tuanza kwa kuletera branch ya kama kwa tanko kandi twangire na award ya iconic ka abasijja kora product of the year so no mugiye cyo Kachina na kusima mwebere kuja konka Josimelevari ni abantu bona Korea ngore media no kandi ukunda Kachina na mnonga Kansara Amoni wabara kumpatira wabara kuna tintimu omuntu ogu akatanka kamera timtimu takumanya mfakta rabantu binga kamera timtimu ntakumanya na amana Amoni mama Edison na kwakora na akora kanisa omukuku banzomu na atapatikati na kusponsori wakusapai okamara ebraptano lukusaka wabara mnonga Kachina wabara kusomesha watu wale kuna makara ni kuna watu kaka maitu jiramwe wabara kuna jengo wabara mnonga tumutera mungala zaman Dr. Timo Seyina Chirabo ana mtu waturja bija tela kabara
ati nyine chairman rero sifa kwisijo akaruru chawera mtajo magambo ukabati basarogu nawe yansara okay zare togu bamweta watermelon ukabishasa bandana kutambuka mnongo adani asento kuchara agaranga abantu bona bari kumanya akasente gakayisya iwatu kono kachaina na naguzire tebo kongeshindi ka comedian munywani wanje kandi mugenzi wanje nyowe kina kuretesha man nija kweteza niwe kishani batikiresha nije batimanye konga tebo nyechakale na boyije nyowe na kabariga nyowe no nuyono twakohereza imbuzi kandi imbuzi ejo ahora bashenga bagire kirisha konkane ndijo twaje kohereza iyi no mugoyi go kurura ogikurure ndiwe na kabariga ni mutabani wanje nkamuzaro muri nyina yerezo buzu wena hati yona yararitsero onale wana ko ahaturi okay turiye kisa kumarira kuza kwesongora ato no manya iwo chairman wa iwe ahubwo bamwetani kiri basi yaranga tukakidera hamwe karonde okay ba iwe ato no manya bando pesete ye meratere kare deka weza banzo mariro kuyaye to niki no manya uka yenda kubasimbira ka China nabanyeta watermelon ni jagwa MC watermelon kandi chairman wa Ruhira Millennium Sacco ni mpera ka China umushurizi omwaka gwe 2024 niwo muntu kozere cha fayo akaguma nataka shambine na moto wena mumutera mugana panga mrongo yes mwandera umuntu kwehangana akaza kushoma from senior 6 akaheza university akaza masters ataka shambanaga mutera mugana panga mrongo so Ruhira Millennium Sacco eguzire table kandi watakuchumanya muniye ya person wende Sacco nishana mchunguzi Cleophas na timu yona ya Ruhira Millennium Sacco ka China omwana wa mtu na ingana imyaka mwendo mtu omwana wa mtu ka China na mkurebitao bion case omfarasi eshuka estanda mchibachanga aishambero na nebindi byona scholastic materials zona kwanza kumbuka musinia 1 oshambu mwachire abdwa. Thank you so much pale nikiri chestobore dab okay kama banze ba percent chairman takurikira maho aza nikiri sebo tagara yezo sete kare yawa mu chairman ko ngantu basima mazima banka etwatire nije tera kabare ona lebo tukuma tugume Boniface owembuzi bambi deka owembuza dambe hariya wanoza kwita kuzoga akakuba watumwe na toba bakira Simba Mnonga ka China supportinga twamuterane bari Mnonga babaye bampire miliyoni banyongere cyamushanje wakunyonyoherera uko twakireho narebo letwe turabesongoza wewe bari Mnonga uri umuntu na China ukampo mwire mpi
ukam ati mwene zo wayi zaramusashire mukama wasi kare basaba n'abanyabatinde honorable tukume benefits all the way from Igara Kaiza Igara kure choma iza na basi naza kubanshingiro umusasa Sigara we soye live naza Kachina oye tukume Boniface oye nashimira kubareba stambire munonga nyona mukama wanje Kachina events twakoze muri Gara West ezeminyeto kandi umwana wanje munonga so nagira ati izobe tukabara kuhagira ninema kuko wampendezeyo abandi bone ngo mugakora so nyuma za